Carbilong Thomas Council basatum kisotum nangkidun du pulute DMCA chalong palidera phisi kaike ki pasangalong chidam nangji. Dipu matipung rong supiarong amikar Robinson Crohem tunalong kanghu kilut. KSA District Committee hin pen Education pen Social Forestry puthak phirangkia mai kangni. Carbilong Life Prime Time Birta Long Penili Sami Beauty Baby Pinia Birtang Ton Pen Arjuponitha. Carbilong Thomas Council hin pen isi thedung asai kedeng. Kedam tang vu signify crazier keparni Carbilong Thomas Council isi along isi thedung alam rai kedeng ponateng kedam tang jakhong niphai cleaner keparni thedung alam thi chirai pontang lo. Kachirai lam thie bangke Carbilong pen West Carbilong ki dwarat jasimet ki sokyun era tum ki so kachipon ki joy ke je phansi Carbilong Thomas Council hin pen siding pondo. Bangso warsai lake Carbilong Thomas Council basatum phansi ki so dera tum phan ki so kachilang ja dimaklong an ke palidam pameje phansi Carbilong Thomas Council hin pen isialong chirai pondo. West Carbilong punon Carbilong hin pen le punon kumadne DMCA chalongan kiso ka chilangja tum nangkidun du plote kiso dera tumaphan kiso ka chilangja dim mate Dipu Medical College and Hospital alongan kiso tumaphan thondun dera phiansi kaike ki pasanga dim alongan chidam nangji pusi Carbilong Thomas Council Transport sai campaign pangdak pondo. Laso teng pen jongsi Carbilong Thomas Council basatum pen claim dam lote hiloving a hin pen DMCA chalong se ka chilangja phan kiwang kiduk det araratum sitame asap avarsai chilong ponpu athi Carbilong Thomas Council bas along penamatsi Carbilong pen West Carbilong ang kangalong kiso dera tumaphan DMCA chalong an thondun dera phiansi Carbilong Thomas Council basatum kaike ki pasang ver adimalong an chidamlongji Bangsolam thilake Carbilong Thomas Council Transport sai kam kilang Deputy Secretary Ibonteron ACS hin pensi pangdak pondo. Lasila bangsolam thie bangke Carbilong Thomas Council baskate waratum sitame kachinia bangsi kimeji. News report Carbilong Live. Nonakai hut munira phai ke bat pika jok me heno kanghu kang hi asayanta ki klema tuma phai bat pik tanglo lason se Dipu rong supia dung het ke do ward number ke thom matipung rong supia rong amikar Robinson Krolapen Serlin rong pipia tum kabucha him tunalong kanghu kilo damajok Robinson Kroachor sangpi Serlin rong pipi kachipindeng apiari mate pinipikok inghu ponla pusi birta nang pachini dun Lapen harapu Robinson Kropen pirangkia thengno nangki pachini tuna tengke jakong poni phai krip klipen hidi sai kachut kidamji pura rong damjuilo lapen Robinson akorte tuma phan sitame ahurada hempalang dam toilo bonta puthot jakong poni phai inkoya phi malomke alangli tumta kelang dama por ka videre jok kanghuatum avar sai kimi chu nc hemaru lutsi hemaru tangka ka videre jok puthot aro sumar pindeng mate pinipikok seleng lapen gas cylinder ipum ponder lupusi ningki dukpen phirangkia thengno nang pachini dun lapen bangsu kanghuatum kipakluti kang honthi mimi drugs capsule sitame imu long pon lasila puson kanghua peri mate pinipikok seleng lapen gas cylinder ipum madualongle jordam pusitame tongsikot pen 6002751964 Robinson Crohem tunalong nang birta igvek tha lapen nebdun check tha pusi nang pachini dun lama ke kicheng bengel lason lo tarik kripli deubarani penili tum rong khiti claim ji pomat hem dam igjuilo athema dak ta ke claim ki dam bang dawe nang tum ta bang lap nang ji pe sumarda gromon dho pot polam le yo amasi tarik klip pi peni tum dam jui pen angke mane taring ko resi pudho deubaran ke mane nili tum dola do la tum si adap ta wang po la vo jonjoni chu pangreng da do la so vo pu sang nang pi peni hem tam na ko prai la son lo ke la ani thang thela amala nili ke tum tame tarik ingko raisi ani bangke hala nili ong tum hala khitia por potema jo amat khidi bang nangji chili pe niron bang ave la nang bang ngai buma damru la mala so jo la
tarik kring ko rai si deobara jo lo mane baji si ne baji hini la so lompo la so lom si nil hem kang hu bang ludik chok lo mane talata mari cek si mane la pu cek ang hapina pote ma la pu mane impu bor even si lut chok lo ke puda mek ji po bang ke lam pulo ma jok le along le hom ridam sita ma jok along le jo sodam ik sita me ke neb don jia phan ma ke khang don jia phan sini li bang chuning ri lo jong se thek don nok polo te ni li phan ang khubor tu pheje phan ang ko ni lita ni li ke chong hu le la hai hol mu chi bi ga li ma chong hi le chu bi ga li ni li tum ta ni ri hong kep ni keng hong kep pen ke chong da chop sini li tu men tu ne pak sita me ni li ta ke chenam don pot la sin hok arong le so dam thek don long bang an ling sita me ni li tum phan ang khubor i pheje phan sini tum ta chuning ri lo Dipupen Govind Tiso, Carbing Long Life. Jawahar Navodaya School Wothalang Solong Kusonsi Joy Kepen admission kilong dunji malapen thing piaklim Joy Kepen kilong ponjima bangso puthak pini KSA District Committee Philangpi Agriculture IB along Philangkiamai padopon Phirangkiamai long kithan ponatengke kiwang journey Jawahar Navodaya School Wothalang somate hongkramalong Joy Kepen form lapen admission kilong ponjaphan siding pondo Atheno na mat bangke nilitumalong no na mat nangkilia bangke paksuri sia pharmacy nilitumaphan JNV principal pen nang pidunlo seta kinang sot pulute puthot longpon thu popusi phirangkia mailong ningje pon nilitum kachi si ke dolo je first bangsa procedure jam sinang pusi nilitum a form bang circulate po sa a form bang dong si submit de athite ko ana applicant si bang metum karbi pen hala lang po assessment ateng lang po hala so teng si mo pen amri chin thong pen ke chenglo nitum la pu a ber ke doan stame nitum a branch team pen konar warong kon ana 5 pen si admission ki endon mate selection test ki pidoni bange nitum kar bilo charlie song pen la bange free coaching da Lapen isi birta ke mia bangke hamren DFO hin pen nang ki pachini dona bangke Amrit Briksha Andolan Surini ra engkora pli scheme bangke online registration pidunsi akejoy pen theng piaklim longpon popusi phirangkia mailong ningje ponthu agor mahagoni lapen sondon boga sondon la bangke la registration kon ma ke apply do na to an ma ke la so tengency mo ko distribution bang ta bangku sila so bangta karbing long arat ke long le ke iksiun elang pot isi mahagoni ta isi valuables timber lata mathadam lo purang tela sinang litum ahem ethang long si meaning pen e chok after 15 years e maturity bangji hala bang so facilities ta litum chedeng do next na Kheroni pen mohanteron Carbing Long Life Karbi Farmers Association asong atumpen patir piponsi lasolong veterinary manager Dak Farm Phuluni atum chirab dunsi denarong sericulture IB sai hemalong chirok tokamai kangni Labang somelong denarong KFA ro mepu Sunil terang pen chari ponsi kongchun bang tapon kiling pen aluhi pachini ponsi aluhi aman pen KFA tiripi mepu tingkuinti dun mepu Robinson teron lamjai sarpo himari rongpi claim bang Rajiv terang pen Veterinary Department Manager Dak Farm Phuloni Dr. Bhabananda Bora Satyagiri Basumatari atum chitongdu Lapu Dak Farm Manager Dr. Bhabananda Bora pen lamthi kijai ponke Voka ki pangreng ali ki duke nang tumtami chinilo athi ijonalong asuri takili thulo lapen kusonsi kilana nang jima laki apor pen apor isi dowai pidun bom nang pu lalote avura hutami kesodun avilu puta than pon Lapu KFA tiripi me phu tingkuing ti pen lamthi ke jai ponke nona kailong voka ki pangreng pen ali ki duke kadu kavyarata chinilo athi lasu voka ki pangreng ke arni siang bong langlot nangni a an pide lote akaprek saita claim un puta than pon lapen KFA song pen ke sai katiki arara longke nang chitu dun bomji puta than pon athi lahai voka ki pangreng pen ali chipalong lote nang litum usumar lugi pacharlia long pidun long po puta melong lamthi jai pon Lapu me juje prang chirok to me long ka chitong dunarar phan vokak lapen duwai tame pajerdun si me misen pen pachun pong News report Carbing Long Life Tangte pini prime time birta ke lapansi kang ton poniklo kardong